mukwire gona nabambuza ngungamba amazina eryawe niribanza gona tinyine boba omutima mukwire gona nabambuza ngunondo mubinji nindo ndiwe onyebise bona galiyo mi sweet sugar. Yes kandi mutayi wanje nkoko kucyamanya dore kwano gino miso ukwasaganya mu society hano ya kantu yene umwesongozi wa mani Prince Exit nakwana je musoka nuko natugambira na kureri izoba kandi nkoko yatunga manager na ibintu bindi atugambire na embera kukore netambara ntaka mburizire kamaze yabakoraho kandi gino miso abareba TV guno mwana wanyu Prince Exit erizoba nizoba rya mano mu life yanje nkoko mutwire mundi nzire nkwe Naija habo kuba erizoba ndwe nabasa kusayininga na manager wanje umusyonza afutanika gukora nawe so mu expecting ebintu bisya bingi kandi birunje ataka ishirokwe Prince Exit obuzire munonge kikuriza niki nkafuna responsibilities nyingi kandi ikindi nintina munongo gukora inshobi nareba ngo music tinza kujibansa ninyenka ninyetaga team so nazo kwe nabanza nayo organizinga na handika music yanje nayetebekanisa na shoma ebimbire ntakumanyo music industry nubwo bwire nubwo bumwe na yegararahanga kugira ngo bunda kahindura life yanje aza nubwo bwiro bumbonire muna manager so this is time to come out and I bring what I've been cooking for my fans. Nyuma wabo okaboyene hit okatera wachitera buri okaboyene management ningo tukota jeni kandi kibe kikuburiza no kubura management ni yes nkabanyine previously nkabanyine management inatanche ninkona nayo abinjira mu gimanya cyberspace nabo kubishire bazo mbyabo nanye nazo mbyanje so ombwiro bwe nagira nti kambanze nyetereze kinarigiro management ejo mbazi nyetereze ntapapa kuzo management insya kabura kunkorera binko expecting commission zabo kwa nanye nyine targets zanje zinkwenda kukika nko commissiongozi so ndukakira kimaziro break ndukushoma music industry ndukuza Kampala ndukureba aba Kampala bakora bata ito kitwetaga koro music yit kugira ngo ihinduke benke ya Kampala niki so ntwire ni nshoma ndio break kandi imbire nyine na responsibilities ezindi komishije yeah man atsubire shogo mwako obo amara kufuna management. Already right now kumboriza we are releasing a new song today. Nishoze Cheshongoro cha gospel izoba and I'm assuring my fans it is my new hit. Kane Cheshongoro kirayeje se buri muntu wena ryo kwara biro mu mberambi abwine setback some life so nikatandike necho ntsaguma ntubihurira ho kimwakindi. Inyuma uko takesongora ga gospel ekikuje meseze kugira ngo esongoro gospel niki ni life yenda biremu. I had a strong setback aza nabonera mwe bizubu nko muntu bingi batahibanje nibabimanya abamumbagizi banje nibabimanya ninga baturemba buhurira so nkashara mu kwegarara rahanga kandi indeed rahanga nakora because he has managed to change my life nkabani inkoresa drugs nazirgaho nkabani nywa marwa nagargaho so I'm a new changed person nicho ndizire kambanze simero hanga omukeshongoreki then I bring the new music on board. Yeah man. Ora kwate wagaruka map kuko wabirori ya map tokuza kusoba kagaruka mbitokoza bongo ebi nkoko wabigamba echo kubanza tinkaraga map abo kwa exitatura mu bantu nobu nabembe ntakushoza music at least mbire ni mpandika music yabeshongoza binjo muri burengero izoba so buzimazi matinku hamyangu ngati ni kibasa kukoresha bako bati nyine n'urukundo directing I have God with me so enshobeni zibasa kuija kubancha kwa we are all humans no basa kushobya konka ebitokoza bwonko byombirijiro kimabo kuba tikoragana nabyo hatiya yeah man. Yes kano muri Prince Exit niwe yagamba reka tugambana na manager nabo muri akikanche manonga turiyo twabugana no manager sayeje tora tugambana na manager na watu gambere abwachi omborengero izoba aronzire Prince Exit manager twakwakira ihe balese bamwe bari kunyakira nimbaza kubakura mwe n'abantu bakumpurira ku rwomborengoze bw'izoba mwe n'abakureba mwe n'abampurire nishemerwa kuba ningambaho nimwe kana kumanya amazina gano bakwita amazina no amanya Rogers kandi music ndinga promoter Roger ninga chimwete manager Roger yes manager Roger ntona kumanya abwachi wasara mu kusayininga Prince Exit na kurerizo Prince Exit akagezaho yantukirira yampikaho yampereza music we nabani nagezaho namuhurikiriza konka aizere yashoza Cheshongoro echansi ndikire nkahura nanye nkahura nakwatwaho
najya burisho mu Western Uganda twine y'abana enkanga mwase njo kinzire nti kuna kwataganye na media houses zo mu Western Uganda atari nyonyenka Prince Exit naza kuba umushongozi wa mani kandi nimuza kuba numuhurira ubura mbwene buza kucyuka kugira ngo utakwikirire utakuza basa kumupromotinga ninga turachukuriye umuntu ati no manya wota kumanya muntu no utakumanya ibyakugira ata kuyantukirire nanye nateka ibirozo byanje kureba waka wari ata so nabamwe no shanga ntutakuba kwata abo kugira ngo tutakubamanya konko umuntu kwakuretera wakayeye warebe bonire dene cikwijja mutama nje cyo kubayine gukora ko muhandoringa to ningase no kumanaging otana no mumbere ye yabuce omumbere ya burijo Prince Exit tumweshongoza kutandika kuye cyakwetaga n'ikintu kimwe kuba motivated then akaba supported ombinte byature nakora ni ndeba kugira ngo kunkumureba yatire hamana akamanya cyarukwenda naza kutambara hari munonga na gurament ugireta hanuye nuko samani kikureka ngo wamugara map akuba akana kitero kubanza kaya kwasere konka yasabagaruka map kandi abamazira kireka ringo mbafanizi batakurebeka nuko samani ki amana gunyine kukozesa ne Exit wenyini Exit kurigire byeshongo wake yarabe na content yarabe na hereza abantu niye raretera abantu kumugoberera nye cyanje no kugira ngo nakwateje content yahika buri muntu we nango kweshebe kumene mukikaho then wake je ngo kwerabe bonire ningira nimwe numanya baturene bamumanya ekintu cyona nziza kuterera gendo misho njani ono wasakwiza kwisombera bo miso sange kandi wamanaganse nkabane ko kuba managero icyo kumunagahanse nka kugira ngo eninga kwiyaho emphasis yakutekamu amanyiga kuba na hendeze kintu nimbaza kugira ngo namukwata wa commission shange byeri emiliyoni mukwata watakubyenda so obwetavu bwa Exit ekitone cha Exit njo kirandetere nyo kuguma nawe kasitaguma na hereza abantu na nanyotire munanyo kubanga tuna ntuntu nyumero wa music wa Exit nira tambuzo urugendo ringwa obero bwinji abesongoza mwana na ba manager mugira nko kumayikirizangana konka bukika hagati mutandika kubukana mutandika kora ebitari byo tusubire nkiwo nka manager Roger tukuza kubikora kugira ngo ayiko miso mu ndagano mu wakozere kandi wasoba waji kansoringa ate wano kora buri kimwe cyona ine kurembeza katonda ebinte byo buntu nibisagara byo buntu konka kikurembera byona no kugira ngo iwe nko muntu habaho buzubu iwe na n'umuntu owabaho buzibu wa chandori ngota okwikirizangana okwereza n'ekitinisa kandi no kumanya ngo buri muntu nabasa kushobya Exit malayika ntweta kashobya na nyetindi malayika ngo na nyetinka jiranta konke kikuraho no kugira ngo aba henshobe twahandoringa enshobe iza amashemererwa twashemererwa twena webere munonga nibe bigambe bwa wasokwana uhurikiriza reka turinde music ya Prince Exit kandi namumanya nko kwatura nakikora nigira ngo erizoba obu yatunga management ensia kandi buri akana akora management nijo obu yatunga management ensia aka nakwana nagira umusokoreka ngo nakora ikime kwa nkikora